Evo, juče ste svjedočili prilikom dodjele mandata gospodinu Abazoviću i još jednom čudu neviđenom u Crnoj Gori. Za DPS je gospodin Abazović u veoma kratkom i rekordnom roku prešao put od bitange preko šibicara do mandatara, a za građanski pokret URA je DPS također u veoma kratkom roku evaluirao od grupe ili ti spiska kriminalaca i lopova do poželjnih, stabilnih i pouzdanih koalicionih partnera. Zapravo je u ovome sažeta sva veličina i sva dubina moralnog, političkog i društvenog posrnuća u kojem se Crna Gora nalazi u ovom trenutku. U ovom trenutku kada se besprizorno gazi Ustav Crne Gore, kada se gaze svi demokratski principi i kada se gazi izborna volja građana od 30. avgusta. Upravo su to temelja i polazišta koja bi trebala biti osnov demokratskog razvoja i usmjeravanja jedne zemlje, a ne suprotnog postupanja. Zato smo juče svjedočili svojevrsnom ustavnom puču. Iz najmanje dva razloga. Prvo, zato što je to postupanje suprotno članu 2 Ustava Crne Gore, koji kaže da se ne može uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje birača na izborima. A ta volja nije bila da oni koji su po sopstvenom priznanju, a to je naša današnja opozicija, izgubili na tim izborima, što je više puta potvrdio i predsjednik države u ovih 1,5 dana, ali i svi poslanici opozicije, se bez izbora vrate na vlast. Ta volja nije ni bila da jedna izborna lista, na čijem je čelu bio gospodin Abazović, obeća građanima, da riječ, izađe sa jednom platformom, dobije glasovi i mandate, a onda prevarom, izdajom i prekrajanjem odnese te mandate i glasove onima koji su izgubili na izborima. Tako da se radi o klasičnom gaženju člana 2 Ustava Crne Gore. Sa druge strane, i u ovakvom antidemokratskom pohodu niko nije na konsultacijama kod mandatara donio potpis najmanje 41 poslanika. Čak naprotiv, nakon završetka konsultativnih sastanaka čuli smo i stavove učesnika u konsultacijama. Od 43 poslanika koji su uzeli učešće u konsultacijama, ako sam dobro detektovao, 29 njih, odnosno poslanici DPS-a, su se zalagali za jedan model vlade, 8 poslanika je podržalo koncept manjinske vlade, a 6 poslanika nije imalo jasno iskristalisan i izdefinisan stav. Tako da, ako pođete i od onoga što je bio ishod konsultacija, javno saopšteni stavovi, činjenica da nije niko donio potpis 41 poslanika, čak i u ovom antidemokratskom naumu, imali smo to kao činjenicu i konstataciju, odnosno niko nije došao sa potpisom 41 poslanika. Šta je bio novi antiustavni moment kojem smo svjedočili juče? Prvi potez novog mandatara za sastav vlade je bio da sinoć pozove na novi ustavni puč, na protivpravno i protivustavno djelovanje, tako što bi pored živog gospodina Strahinje Bulajića neki drugi potpredsjednik ili poslanik sazvao divlju sjednicu Skupštine Crne Gore. Ja želim te pučiste, koji očito i u danu znaju po 2 puča da izvedu, da podsjetim na ono što su pozitivni propisi države Crne Gore. Saglasno članu 16 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Skupština Crne Gore i na posljednjoj sjednici, na sjednici, ne u hodniku, ne na ulici, ne na terasi, na sjednici, konstatovala da je vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Crne Gore gospodin Strahinja Bulajić. Gospodin Strahinja Bulajić, saglasno toj konstataciji i saglasno članovima 8 i 17 Poslovnika Skupštine Crne Gore i 89 Ustava Crne Gore, je jedino lice koje može sazvati narednu sjednicu Skupštine Crne Gore. Sve suprotno tom stanovištu i tom djelovanju bi bilo gaženje Poslovnika, gaženje Ustava, klasičan ustavni puč, a to lice koje bi sazvalo neku divlju sjednicu ne bi uputilo saziv poslanicima, već poziv za neformalno okupljanje koje ima jednaku pravnu težinu
kao da se sada grupa poslanika okupi u nekom hotelu, restoranu ili na izletu. A to lice koje bi se usudilo i napravilo takav potez bi ušlo u zonu velike krivične odgovornosti. Mi želimo da ovo razriješimo na izborima, da ovo razriješimo olovkom. Ako može da se formira tehnička vlada unutar postojeće parlamentarne većine koja je dobila mandat na izborima, pobjedničke parlamentarne većine i manjinskih partija, pa da na taj način idemo ka izborima, može. Ako ni to ne može, evo, ja im nudim da ne može pošteniji demokratski pristup. Upravo ja, koji sam jedini javni funkcioner, koji je razriješen i kome je prestala funkcija. Nudim svima njima koji su na funkcijama i koji obavljaju funkcije. Ajmo odmah da idemo na vanredne parlamentarne izbore. Vi sa pozicija koje pokrivate, a podsjetit ću da se kadrovi bliski DPS-u Juri nalaze na ključnim institucijama koje se bave izbornim procesom, organima za sprovođenje izbora, finansiranjem političkih partija, vođenjem biračkog spiska. Nudim svima njima, svima drugima koji se nalaze na pozicijama, ostanite na njima. Evo, ja ću biti jedini kome je prestao mandat i nudim vam da odmah skratimo mandat i da idemo na vanredne parlamentarne izbore. Pa gledajte kakvu mi paradoksu svjedočimo. Da najveće partije većine koje su pobjedile na izborima nude izbore kao demokratsko rješenje, a da partije opozicije bježe od izbora. Ima li gdje ovo drugo na Balkanu, u Europi, na svijetu? Naravno da nema. I zaključit ću naravno svakako sa pozivom građanima. Građani, moramo nastaviti uporno, dostojanstveno i energično. I još masovnije i još istrajnije. I vjerujem da je ovaj jučerašnji dan i dodjela mandata vama najbolji poziv na masovne proteste, naravno koji će biti kao i do sada mirni, dostojanstveni i evropski, jer moramo dostojanstveno da se suprotstavimo, dostojanstveno da se odupremo, da bi ovo dostojanstveno i demokratski na kraju riješili na izborima, jer mi hoćemo da ovo olovkom riješimo. Zamislite koliko smo ubijeđeni i uvjereni i kakva je narodna volja kad im nudimo da odmah idemo na vanredne parlamentarne izbore. U to ime u subotu, naravno, intenziviramo aktivnosti u susret svemu što je bilo i svemu što dolazi. U subotu u 18 časova pozivam građane da budemo zajedno u baru u blizini gimnazije, a u nedjelju u 18 časova na našem tradicionalnom mjestu i bulevaru preko puta Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.